Ćao, ja sam Tamara. Ono što sada slijedi jeste emisija Showroom na Atlas televiziji. Slijedi segment emisije Montenegro Fashion. Mi se nalazimo u rodnoj kući Eurokaza, ali tako? Sa nama je Jasna Božović ispred agencije Modern Models. Šta se ovo dešava, Jasna, što nam malo bolje približiti? Da, prisustujemo upravo fotoshootingu za oficijalnu fotografiju 9. po redu Eurokaza Fashion Connectiona, prestižni modni event koji će ove godine trajati 3 dana, 20., 21. i 22. april, tradicionalnom hotelu Maestral koji su domaćini ovog događaja. Prvo veče, Fargo Travel Fashion Day, će se predstaviti beogradska poznata modna kuća Mona sa 65 modela iz najnovije kolekcije za sezonu proljeće-ljeto 2012. godine. Nakon Mone će se predstaviti novosadski dizajner Mihajlo Anušić koji je napravio svoj sopstveni brend Mihanovo Mosa i već je poznat u beogradskim krugovima kao uspješan mladi modni dizajner kome prestoji uspješna inostrana karijera. Nakon prve večeri, druga noć će biti PG Sound Fashion Day. Tu će se predstaviti crnogorski kreatori Jelena Roganović koja će predstaviti kolekciju za djecu i za odrasle. Zatim kreatorka Nada Koljenšić koja se prvi put zvanično pojavljuje na nekoj modnoj većoj manifestaciji i Nataša Pejović sa kolekcijom kojom se nedavno predstavila na Beogradskom Fashion Weeku. Moram da napomenem da je parola čitavog događaja Mislite zeleno i da će obje večeri, kada su u pitanju dizajnerske kolekcije, biti organizovan performans kreatorke Slobodanke Seke Martinović koja je za ovu priliku pripremila 5 svečanih večernjih haljina koje simbolizuju nacionalne parkove Crne Gore. Imaće jako interesantan performans i s obzirom da je negdje globalni trend kada su u pitanju modne dešavanja upravo zaštita životne sredine i podizanje ekološke svijesti kod građana i mi smo se pridružili ovom zelenom pokretu, tako da je kompletna parola čitavog događaja Mislite zeleno i očekujemo naravno da će i ovaj događaj, kao i svi prethodni, proteći u najboljem mogućem redu. Da li ćete imati i ove godine ispitnu reviju, s obzirom da je vaša agencija prepoznata kao veoma dobra agencija koja stvara nove mlade talente kada su manekeni i manekenke u pitanju? Da, treća noć i ujedno i posljedno veče Eurokaza Fashion Connection će biti City Taxi Fashion Day, ispitna završna revija Catwalk School, gdje će svi polaznici ove škole biti stilizovani u modele brenda Oviese, velika revija, nekih 90 modela i time će se završiti ovogodišnji Fashion Collection. Super, imat ćete zaista puno ruke posla, opet 3 dana mode, to je takako ozbiljno i veliki projekat. Sada mi kažete ko su djevojke koje će se naći na reklamnom plakatu i materijalu vaše manifestacije? Djevojke su polaznice škole Catwalk School by Modern Models, prva i druga generacija. Djevojke koje su prošle na castingu kod Marije Vujović i koje će jednog dana možda šetati ozbiljno svjetskim modnim pistama. Nikoleta Drobnjak, zatim Simona Rajković, Sandra Burić i Dijana Kolarević. 4 prelipe djevojke. Oficijalni fotograf, kao što imate priliku da vidite, jeste Đorđe Živaljević koji prati sve naše događaje. Za frizuru i šminku će se pobrinuti Ljubica Bulatović i Zoran Vukčević, producent događaja Dubravka Vujoševića, koreograf Vesko Ninković-Džaja. Dakle, ekipa koja je već 5 godina sa nama, koja pobjeđuje, koju nećemo mijenjati ni u budućnosti. Nastavljamo sa zdravim životom, sa treniranjem i svim onim što naš život čini ljepšim, prijatnim i naravno brinemo o svom zdravlju. Tako, Milena? Naravno da jeste. Mi se nalazimo u fitness centru Soko Gym, ovdje u Mall of Montenegru. Nastavljamo sa našim treninzima, oni brinu o našoj dobroj liniji, o našoj ishrani. Kako se ti osjećaš nakon nekoliko treninga, Milena? Pa, mogu da ti kažem da se osjećam super, da sam raspoloženija, da se dižem ujutro prije ono bilo, znaš kako, samo još 5 minuta, a sad nekako imam
Puna sam te neke pozitivne energije jer pretpostavljam da tu negativno izbacim ovdje, s obzirom da je život stresan, rad, posao, dijete, fakultet, sve. To je ono što je izuzetno bitno, da ovdje ostavimo svu tu negativnu energiju. Naravno, u tome nam pomaže i stručni tim ovdje u Soko Gymu. Naravno, pozvali bi sve koji nisu još počeli da se bave nekim treninzima. Ovdje imaju razne ponude, ali tako, kada su neki treninzi u pitanju? Da, naravno, imate od fizioterapeuta do ličnih trenera, tu su Petar i Nikola koji mene vodi. Kao što znate, postoje sprave, postoji aerobik, zumba, pilates, znači sve što možete da zamislite za zdrav način života možete prosto naći u Soko Gymu. Naravno, tu je Boban, tu je Marija, tu je Vesko, bez Veska ne može ništa, imamo peškir, spremni nismo, jesi se oznojila? Malčice. I naravno, zahvalit ćemo se Pumi, Puma se brine o našem stylingu, evo na meni i nešto nove iz Pume, nove patike Asics, oni naravno imaju odličan asortiman kada je Asics u pitanju, tu je i celokupna oprema Puma i Sergio Tacchini, mi smo spremni za trening, jel tako Milena, nastavljamo? Idemo, čao!